Aikari na ahuthiri a barabara ya Kanyua Bora guthie Kamumu Kageri iria ri thiini wa gicigo kia ubunge kia Mbere ya Rugongo ni macakaite kwigucia gwakwo gwa barabara ino na maroria uria uhetwo kandarathi ya gwaka barabara ino kuhanyukia mihango ino. Gatukua barabara ino mashimano rekire wega muno nondu wa kung'ang'ana yambiririe riu gatukuga magiria kwarakisha na ndigenda at least nae tukonde tufate gutetekana barabara tondu mbere rai njoku muno kwina mbura rera ukeretwo ero nino mangeterere mbura ginya barabara ndicikane kathondekeka ni korwo ntuku muno sana riu magiria kwarakisha tungiboya kuma kiamu kenda kinya soko kuthie mbere kinya Kageri kuthondekwe nundu kungikinyira uguo gute kuthondeke piu contractor atarikitie tugakora tupandu turana cinda nundu wa ndaka ukethagira tutirabota kuvitukira ku. Mubunge wa gicigo giki Geoffrey Ruku augite wona waki wa barabara ino warika ni gukorwo iri na uguni kuri ahuri biashara makiria riria maratwara indo ciao thoko-ini. Kazi moja yetu ni kuangalia ile kazi ya serikali inayofanyika katika hii eneo inafanywa kwa njia ambayo inayopaswa. Tuko hapa kushikilia rais kuhakikisha kwamba kazi yake ya kitaifa inafanyika kwa njia ile iko na utaratibu na kwa njia ambayo wananchi watafurahia. Oho Ruku ni oreti aikari ya mwena uyu kunyitanira na uria uhetwo kandarathi ya waki wa barabara ino akiuga unyitaniri ni ukuhuthia murutire wa wira kuri mwene kandarathi ino. Tunajua kuna maji ambayo itakatwa kwa sababu barabara inachimba mashimo kubwa. Tunajua kuna vikingi ya stima ambayo itatolewa kwa barabara, na hiyo yote lazima sisi wananchi wa hii eneo tuweze kushirikiana pamoja na hii kampuni ili hiyo mpango uweze kuendelea kwa njia ambayo inayofaa. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiru wa Marofo.